Dobrodošli u mobilni shop video pregled modela HTC One Dual. Ovo je Dual SIM verzija sad već poznatog modela HTC One. Ovaj model se malo kasnije pojavio na tržištu u avgustu 2013. godine, ali kao što ćete imati prilike da vidite, posjeduje sve odlične performanse i sve kvalitete svog prethodnika, odnosno osnovne verzije HTC One. Sadržina paketa ovog modela sadrži sam telefon i naravno bateriju. Baterija ovog modela nije zamenjiva, odnosno sam korisnik ne može da je zameni bez asistencije servisa. Tu su naravno uputstva za upotrebu, punjač, USB kablovi, kao i slušalice za ovaj model. Inače, ovaj model posjeduje Beats audio podršku i prema testiranjima je jedan od najboljih uređaja u ovoj klasi kada je audio izlaz u pitanju. Kao što smo rekli, ovaj model je Dual SIM uređaj. Ono što treba reći vezano za samu Dual SIM opciju, da obe kartice podržavaju 3G, znači oba slota za kartice su 3G ulazi. Funkcioniše sa micro SIM karticama i kartice se smještaju ispod zadnjeg poklopca koji je izrađen od aluminijuma kao i kod osnovne verzije modela, i to je jedna od stvari koje ovaj model čine posebnim, znači besprekoran kvalitet same izrade. Još jedna razlika u odnosu na osnovnu verziju modela je mogućnost proširivanja memorije koju, kao što smo rekli, osnovna verzija nema. Memorija ovog modela se može proširiti sa microSD karticom i to do 64 GB, što je definitivno odlično. Zatvaranje je također kod ovog modela rešeno, odnosno skidanje poklopca elegantno na ovaj taster koji je smešten sa leve strane. Sa prednje strane ovog modela nalaze se dva zvučnika, znači to je ono što prvo upada, to su frontalno smešteni zvučnici koji korisniku ovog modela daju odličan doživljaj kada je sam kvalitet zvuka u pitanju. Uz navedeno Beats poboljšanje kvaliteta zvuka, opet možemo reći da je ovaj telefon može da se pohvali sa odličnim kvalitetom zvuka. Nadalje, sa prednje strane nalaze se dva tastera koji su osjetljivi na dodir. Centralno je smešten njegov displej, u pitanju je Super LCD 3 displej od 4.68 inča, to je displej sa multitouch podrškom i Gorilla Glass 2 zaštitom. S prednje strane također možemo vidjeti još pomoćnu kameru, u pitanju je kamera od 2.1 megapiksela, tu su senzori za detekciju osvjetljenosti okruženja i to bi bilo to što se otprilike može vidjeti sa prednje strane ovog modela. Sa desne strane nalazimo taster za pojačavanje i stišavanje zvuka. Odmah primećujemo nedostatak fizičke tastature, odnosno taster za pokretanje kamere. Sa zadnje strane nalazi se poklopac, sam Beats audio logo, HTC logo, glavna kamera. Ovaj model kao i osnovna verzija posjeduje kameru od 4 ultrapiksela kao i LED Blitz podršku za slikanje u uslovima smanjene osvjetljenosti. Sa gornje strane ovog modela nalazimo taster za paljenje i gašenje samog uređaja, odnosno uključavanje i zaključavanje. Ispod njega je smešten i infracrveni blaster, naime ovaj model može da se koristi i kao daljinski upravljač za određene tehničke uređaje. Sa gornje strane nalazi se ulaz za slušalice, to je klasični 3,5 mm džek. Sa donje strane nalazi se ulaz za micro USB kablove, odnosno sam punjač. Što se operativnog sistema ovoga modela tiče, on funkcioniše sa naravno Android operativnim sistemom, u pitanju je verzija 4.1.2 Jelly Bean verzija sa mogućnosti nadogradnje na 4.2.2, još svežiju verziju. Što se samih aplikacija tiče, naravno ovdje su podrška za društvene mreže, Google paket programa i mnoge druge. Naravno, sam operativni sistem ovog modela njegovom korisniku pruža mogućnost skidanja, dodavanja aplikacija i da praktično, tako kažemo, krojenja samog telefona prema meri samog korisnika. Kamera kod ovog modela je, kao što smo rekli,
4 ultra piksela, posjeduje sve iste bogate opcije kao i osnovna verzija. To su autofokus, optička stabilizacija slike, jedna od opcija koja je, da tako kažemo, proslavila prethodnika ovoga modela. Nadalje, sa tehničke strane sagledan, ovaj model funkcioniše sa Qualcommovim Snapdragonovim chipsetom i quad-core procesorom od 1.7 GHz. To je jedan izuzetno sposoban tehnički spoj, tako da same aplikacije i same pokretanje igrica nikakav problem ne predstavljaju, zato što ovaj model ih apsolutno podnosi, da tako kažemo, i sasvim lepo učitava, bez obzira na zahtevnost same aplikacije. Učitavanje internet stranica je također na odličnom nivou, nikakvih problema, nema nikakvih kočenja, da tako kažemo. Jedan sposoban chipset zahvaljujući 2 GB RAM memorije, znači definitivno nema nikakvih poteškoća kod zoomiranja, učitavanja, pregleda same stranice. Tako da opet je to jedna pozitivna i pohvalna stvar za sam uređaj. Ono što treba spomenuti kod ovoga modela je 32 GB interne memorije, ali kao što smo spomenuli ima opciju proširivanja te memorije. Ukoliko bi se trebalo reći, odnosno dati neka zamerka na sam uređaj, to bi bilo na račun nemogućnosti zamene same baterije ovog modela. Kao što smo rekli, to je baterija od 2300 mAh litijum-ionska koja ima odlične performanse, ali opet bez asistencije servisa nju je nemoguće zameniti. Nadalje, kod ovoga modela nedostaje hardverski taster za pokretanje same kamere. Jedan nedostatak bez kojeg se na kraju krajeva može živeti, ali opet u svakom slučaju je zgodnije da je tu i da postoji. Sa pozitivnih strana sagledano, s ovim modelom kupac dobija uređaj fantastičnih performansi, bogat aplikacijama s odličnim displejom, mnogo opcija, mogućnosti, dobra kamera, kvalitetan zvuk, besprekorna izrada. Mislim da bi se mogli usuditi reći da je, što se kvaliteta same izrade ovog modela tiče, HTC One jedan od najboljih uređaja trenutno na tržištu. Tako da definitivno uređaj koji je vredan pažnje i koji mnogi kupci rado biraju, bar zbog cijele te njegove kompletnosti koju smo upravo spomenuli. Sve u svemu topla preporuka za HTC One kao i HTC One Dual. Ovaj model i mnoge druge možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.